ukuthi babahlile ukusithanda mara siyifamily one. I-Y20 kunama all crocker nawo lawo. Abantwana abayi3 azenaphi. Bathi sithi inhlanhla la kusekhaya sifuna ulazi. Abona ungenaphi wena ukhulumani? Wena you have nothing to say wena. Nangumuntu okumele akhuluma ngoba we nothing wena. We nothing habo leli dlangini abo bakhona mama khona. Yonwele emkhini idlangini asemkhini. Enza njani? Ufuna ukwenza umsebenzi thina la. So izukulu sinye. Hayi Thumani. Hayi. Hamba kini nawe wena. Hamba kini wena ukhulumani wena. Ukhulumani. Aya ukukhuluma vele ukuphikisa mina aya ukuqale futhi uphikisane nami. Hey. Ngithi mina mama njengoba saphila uzohlala la. Makashona khona uzoyithola indlakini. Uyabona ezinto bafethu. Mase khuluma general. Nibona abantwana babaso sihukhisa abantwana. Sesinabantwana abanye upenedo abantwana basibamba inkunzi. Silale singalele. Ayebebhede nje umntwana ukuthi bomfundise kahle esikolweni. Into ezinjengalesi. Ukhusela umntwana endaweni wrong. Ikhokhona lapho kule muzi loyo azimazi lo mntwana. Amadlozo lapho kule muzi loyo ayalwa. Ubusuku nemini. Ukuthi obani la bagcwele ukuze bagcwele umuzi. Negative. November. You wrong my sister. Makoti ndlela kumakoti. Uneligibo. 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 Khona akho kude nalapho ekhaya. Kundlula nje ipark istraat sokucala SS2. Uneligibo uhlalise intombi yakhe endala lapho. Nayo ke wayenza the very same thing kokwabo. Wayofaka umuntu kibo umuntu nakaceda ukulungisa indlu kokwabo bamkhipha futhi after lo mntana abantu seka spendile umntana kaThiloti bekathenga indlu leyo angazi ukuthi kwakwenzakalani la uma wayethengile or kwakwenzakalani mara it seems ngathi or wayethengile all of a sudden sebamcosha umntana umuntu sekaceda ukurenovate makabiyele kibo mfo asafuni nix into ehlangane nayo kuba kunobani abazali bakhe sebashona naye abazali bakhe bashona hawu kodwa mara kodwa mhlawumbe unabubhuti uhlalise intombi yakwakhe umuntu wakhe bakuphi akanabubhuti angaza asifuni nokwazi mfo asifuni nokwazi makabuyele kibo hawu siswami hayi siswami uyangiphoqa yazi kuneligibo makaye kibo hayi khona siswami mangaba la kuneligini the way uzwa ngakhona I don't know what have become of your brothers. Because nabo brother bakho angiboni ukuthi nabo bangavuma nje kuphela ukuthi ekhaya lawo umuzi ka babu wabo ugcine sokwela ezandleni zomntana wentombazana ukuthi like bona bakhona. But if abekho and the way uzwa ngakhona ngathi kushayisa kucathula lapha njengoba undodakazi wakho oyi1 umbeke lapha yana. Sis, kumele uye lapha yana. Undodakazi wakho naye aye kubo. Iyaba kanjalo. You see macala shintsha izinto. The windows like izinto like zinakhona. Siveske si collapse down yonke lokuza isystem. No. Mamela ke siswami ke. Ngangekho inkinga umshado ulilili abongeke ngizocheck ezinye zikhona ukuthi ngibonisa lezikhulu lami abashada nogogo no abantu bathandana la uzoza lapha egcwele bona iyo lenkalakada le uzasikhombisa kwakula uye nogogo la kwakula endlini sidekile amatafula bagcoke so kwakuyithe sasenza lento le kwakuyithe senza le decoration nobuso okay it's fine siswami asiyiphikisi but ungathi white wedding bashaka white wedding ngoba kwakuyithe family angeke benze white wedding bathi bongekho wena nangalolanga la khona bongekho bokhona thina ngiyavuma lapho khona thina ibese besenza la kuhle ukuthi besizwana kanjani zabafake la mali yini nikhethe ukuthi ningasi la what special kalimeli sakho gogo la iringa ngeni la kwenza ingenile nayo yebo la isandla sakhe sifesana la so afakilo mara na iringa ingenile all right the question will be mama then yabona ubaba ufaka isudu lana ne I think it's a two-piece suit ane umama ufake ilokuzi beautiful golden two-piece lokuza dress so nina man decorator la what was the name of this occasion in ibizen le occasion itheyini
Sitshela ukuthi baba kuncane angisho manje uyashada uthi uyafaka ama-rings uyasayina babuya kuyosayina thina sasenzela lento sasiyifamily yala yeah it's what I'm saying thina futhi singabantwana abantu abadala bebangekho iwumshado-ke lona yeah yiwumshado akasiwuphikisi sasithi asiwuphikisi kufaka iring ubaba na uyablasha la uthatha ukhisi yebo yajabula-ke intombi emhlophe mama bowumuhle mani yabona like njengala izukulu zonke lesi uyalibona izukulu zonke lesi labantwana bahluleka ukuya kagogo wabo naku-12 December baneyingxaki bafuna ukuyophahla bakwazi ukuyophahla nathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ubhuti wami lo omdala umamami lo okay unfortunately I can't be calling like names then why is it documented with because abantu abakwazi this is a benefit permit le oh permit lapha kula muzi yes yasekhaya akekho ngizosisi la akekho la hayi mani yazi akekho la mfo hey uyazi mara kodwa mara yajabula-ke into bemhlophe na photographer wayibamba ngathi ngapha hayi nokugcwele la ifamily yonke le Leyakha umamami leyaku beni baningi sesiwami ngitshela ukuthi yiba abahlile ukusithanda mara siyifamily eyi-1 nabo yiba nina niyasithanda kokuqala asibona bazitshela ukuthi nina niyasithanda kokuqala ngoba nina after ungqobo kababa uncane wathina wena wathina sosivula so wasibona seyivosivula so now you know ngathi ngithi ngiyabulisa ngidlula nyakadot ngathi lori wangithi kanjalo yabe ngathi singamasimba ngaso sikhathi bahlelile kagogo wami la kusekhaya nami la kusekhaya bazitshela ukuthi umkhulu akashona bazomkhipha ngathi next pen no they love mkhulu these people usisi kamkhulu lo yazi indaba ka ano sengisho yazini wena kalokhuluma into zingekho wena ungakhuluma ngithi emaphanzana kuhleli bani ngale ukukhuluma isisangano nje wena kumele ukhuluma unolo lemuvithukana kanjani mama kumele ukhuluma unolo wena ukhulumani ngoba indaba ka ano sengisho ukhulume nangumuntu emaphanzana kuhleli bani ngale ukukhuluma isisangano ukhulume kumele ukhuluma unolo lemuvithukana kanjani mama kumele ukhuluma unolo wena ukhulumani ngoba wena uyana ngoba kwawena salfo engafuni kwayena lo noli la uzana mama angeke ngithatha abantwana ababili ngishadile futhi ngishadile nginabantwana angeke abantwana bangithi la ngihleli khona yebo kusebukhweni bami but anyway sizophuma mina ngabatshela noma ngishada mina ngicasta ngishade mina basebukhweni ngathi mina mangiceda ukushada la makushona lo wami akusukwami la ngithutha kokwami nginikeza abantwana abala ikhiya zala ngikhulelanga la ngiyazi and manithi emngcwabeni yayiunderstand ukuthi njani khona angazi nosisi wakho rubani lo munye phambili kule imoto bayangimangaza mabathi bebangasi right emngcwabeni ukuthi ivideo zangisithatha bokhwela boba nezange emngcwabeni nithi egraveyard aniyanga egraveyard nithi egraveyard thina zangisanga ngoba sasincedisa zangisiye nje alright okay but sithi inhlanda la kusekhaya sifuna ulazi abona ungenapho ukhulumani wena you are nothing to say wena nangumuntu okumele akhuluma ngoba we nothing wena we nothing habo leli dlangini abo bakho mama khona emkhini yonwele emkhini yakini asemkhini nimsimkhulisa masikhule akhula njalo kangabe ukhulisa uwe ukhulisa nalogoya ubhemayo abasiqoshile bavele bazidela because abathanda umama angikaze ngibe nenkinga yakho usisandazo nathi siyamkhulisa simkhulisa kanjani usisi lo ngaphandle bekayenza ki mama eyelashes noma ngingekho la endlini bekeza lapha enkhona wena musunjani fothina musenza ngoba uthanda indaba zabantu abadala wanje indaba zakana makhoro wangu wena wena bengimenza sasibulisa nasirayithi nala bememelo emihla ngokudlula ngasabulisi vele uzophinda bakhipha umama bathole indlu and thina sikaze sithe yethu emaphanzela angeke nizembekelo yamntwana onawo ona 20 something nimnikeze indlu umsebenzi la sizoyenza njani ufuna ukwenza umsebenzi thina la so izukulu sine hayi thumani sifuna ukuzama thina hayi hamba kini nawe wena hamba kini wena ukhuluma
ukhulumani wena ukhulumani ayeke ukhuluma vele ukuphikisa mina ayeke uqale futhi uphikisane nami yeke uzoqala uphikisane nami mina ngeke mina uphikisana nami kuyapi mina ngeke mina ngeke shongelo ngoba siyintanga thina yeah siyintanga thina yeah ngihloniphe ungazokhuluma ngathi ukini la sikini la ungazokhuluma too much ukhuluma too much wandela akusikini la ekhaya ulazi leli awuyazi ukula lendlu le wena ungazozothi ngiyalo kunyekhaya yamasiba futhi if you are trying to uzozenze ngathi ula yeah bagcwele bala basanomhlanya kuwe kula uhlanya lawe wena uhlanya lawe ilento yiyona la kusekhaya la edineni ngizogcina ngiphumile nabangenazi nabo bana nizohamba la lo msebenzi sizowenza abantwabo la nasendaba seDenmark kubu la ngithi la nizoshiftela ngoba akhoye yasenizukulu sala la nizoshiftela okay nizosikhumela ngoba sowenza umsebenzi sizowenza solifaka ithende lapha epark solifaka elinye la starting la solifaka eJarkin futhi la ngithi sizoyenza la songena wonke amakamera siphuma songena wonke siyalala friend yakhona solala yeah nizoshiftela ngifanele ngamakati ngale ndlela mara nizobona ngathi ela nizobona ngalelo ngala khona yeah nizobona siyeza siplanile vele sifuna indlu vele yana maphanzela nina nakhona ukuthengisa loyo bayitsevethi ngizalelwe lami bayithengisa eyakini bayithengisa umntana kaThilo umntana kaThilo sekayilungisile sengikhipha njengenja yemkho 1970 mina ngo1970 yeah mina ngo1970 ngizalelwa waluzela 1973 habo hlala la uzale lokho yokhuluma indlanyini ungazokhukwazo sokuphendula nothandazo la yes sivanga uzothukana nyiwani vele ngoba ukuhlanyele emuva vele wena kula kuhla yabo lo yeah kula kimi vele kula vele ngoba usilime sikhulumeni indlela yaseyayiyo yeah ngiyo ana ngisazogihela malume ngisazogihela phela abantu baphuma isikhathi sehamba kusekhaya ntombazana sizalelwe mama bizi trap bahamba hayi khona man kwawena ngeke uzuvuma ukuthi ukwenu like kube ne umuzi wakho amagceke kwabomkhulu wakho nogogo wakho athathwe nje kanjalo angeke athathe indlu ayeganyeni uzalele eganyeni wena mama amaphepha azabakuphi angeke athathe umntwana onadwelisa impilo amnikeze indlu lakusekhaya sisalele lathina lakusekhaya ngisazolisho ligcwale futhi lakusekhaya malume bababuthi trap baphuma angeke athathe indlu umntwana ona-28 years amnikeze indlu yakibo areme la azothi uzokhulela la akanofela la makayofela kibo kuyakubheka la okay yazi manje mamela ne okay masibuye sikhuluma reality ne isikhathi sona siyahamba makushona umama then lendlu le isala yakabani makusala umama bayahlala yabo makusala umama khona umama manje umama kashana bayacontrola ukuthi manje bahlela umama wakho wena uzohamba bahlela umama wakho ungahamba namanje futhi wena usukala ungahamba namanje wena uzohamba namanje wena ungahamba namanje njalo vele ungaphuma manje wena ungaphuma manje wena doti lana batatu wakho uzophuma manje yiyo vele ngisazoba yiyo beka njalo isiphithiphithi sabantwana kodwa abantwana bala bazule esradini uhlala ufukeme la unelikibo emhitla abantwana bala bagcina bahlala esradini noma lume mabaphume nayo indlu yakibo emhiyeme emaphanzela malume ngalokudraya mabaye emaphanzela mina ngizalelwe ngo1970 la wena uzalelwe kuphi esiganyeni ngezi1973 uma ngabe awunali likini uma ngabe ukhona ukukhomba mina ngikhomba leli la kabo babantu la yagogo wami kakhula yazi okay nhlanhla wena nawe into kumele vele akhulume wena ngazi ukhuluma mama ufakazi ngeke mama wami yebo ufakazi ayi yeah mama ngabanye ngizona ngithina ngifisa into bayaqhuma labo mama labo uyabezwa ngisho family house yasekhaya bayaqhuma bahlana ababuyele emuva ngabo babana bathi la siphumi la umuzi kababa ngabo baba umuzi wabo baba lo muzi lo ngiyasola nabo mhlambe mangaba
ngokwenu mara bamhlabe wakhona nokushaya ubhuti lo ngempama yena lo mhlolo lo nawo ngawukela indlu Wakwenza vele ngoba sasizwa. Sayizwa ukudala. masingabasoli ke for lento abayilwelayo ne Yeah. so now the question is Sinodlala. angeke uzothatha indlu yakibo ayinikeza umntwana ona 28 years mama sikhulume ngale manje mabaphambe bayohlala khona lapho nalo mntana la sifuna indlu yethu abantwana balaba bagcwele istrati okay so kuzwakala ungathi ngabo mama nawe kini futhi ne ngapha ngabo mama ngale ukini yazi no insini baba ngiyafuna wazokhuluma itori wena makancane mamthanda zokungena emlomeni zama ukuhlonipha yazo ngoba ngathi mina akwazi ukuhlonipha uhlonipha isikhundla sakho uhloniphe nokuthi la kukini yabo njengoba kusekhaya vele le ukhuluma itori isikhathi sihamba take pause mama mfana usihlala la kini mina nginabusisi Abancane sizamphendula. mama Thandaza take pause no ufuna usisi wakho engage ngithi mina mama njengoba saphila uzohlala la makashona khani uzoyithawula indlu yakini hayi ukuthi Usho wena qothe elikhulu. Usho wena ufuna uyakufundela lawo masiko usho kanjalo. alright ukade lezi zinto Futhi uyakufundela amasiko okhuluma kanjalo. Ngoba nomama akuphila ey'ntanga zakho zishadile wena. Sishadile thina wena ushada nini? Sishadile mina Shada wena. Wena usoloko ukhithiza abantwana la ngaphansi. Habo shada. Yayelikhipha abantwana bakushadi. mama msaphila okay alright Hayi abamthathu wakho unyile. Unyele ulawo sije ngiyelela amathathu wakho lawo. Unyele yiwo. Unyele ngithuleni. Hayi futhi akho uyahlonipha wena. Wena uyahlonipha wena. Wena uyahlonipha. Suka futhi vele. Ngiyathandaza nami. Ucabanga ukuthi uyangikhesa. Ukhesa wani? Ukhesa yini? Ukhesa wena. Uzothi khesa wena ukhesa ngoba nihlalela utshwala la nokubhema ukhwayi alright okay guys okay manje ngicela ukurun show tu okay please step down yathari phone yakho mama nengomoyo phansi ne yezwa ngiyangiyanyisa balokuba phone bangacedi malume thatha ilona isinqumo sambeni babaphumela abantu laba sikhona ukhiyelela okay manje okay masizoma uzophuma ngiyokulathela lesitratini nimhloniphe hloniphe bani hloniphe unyoko insuku zakho zizokwanda wena bongamhloniphi wawuhlukuthuka umama wakho wena namhlanje uyahlonipha wawuhlala uthuka umama wakho ngicabanga ukuthi asiyazwenda la wawuhlala umthuka hey wayewuthuka unhlanga isikhathi aphethe amafufunyana wayehlala kuthuka wena wawukhala ngayo wena wawukhala ngenhlanga kade ucabanga ukuthi asisitena besimthola into bomkhuluma ngazo lapha kade eliwe wena udeliwe bekasitshela yonke into ngenhlanhla wena lezo zikhuluma ngalabantwana bakho bonke okay wena uphethwe amafufunyana wena uyekela amasaluni uthi abantu bayaloya namhlanje sokwazi ukuthandaza uzothandazela mina mina ngikheseki dala bangizama gele bangizamile abaningi bangizamile bangizamile kahle ayowela leyo okay invite lo Jesu wena kwesibene peace yazini ngesolution ke malume yenza solution alright okay guys mina angeke ngibe ne solution ne mara ngizoba nama suggestion you understand the last decision should be like yamthola uthi wena kimi awumama ngaphumi manje mara mhlashonile ngibo kuse hayi khona phela ngezivale phela manje wena mamthandaza uthi makashonile umama ngisho yezwa ukhana bangabe uzatha indlu yakubone so angazi zoba hypothetically na mangakuza ukuthi njengoba mawuthi makashonile bazothatha babuye khana bazobuya makashonile na so sikhuluma ngesikhathi ngakanani lapha uyazi ukuthi mama kushona mama phela ukushona yake ngithi mama meshona nina ngiphe uNkulunkulu ukucontrola stress do you think mangabuya after 10 years mama ngawasaphila yasazi yazi uNkulunkulu ngiyaphila uzophila even more okay uzophila yeah alright so Thandaza yeah you say mangabuya after 10 years la ngize ngizokubulisa ngahlala la kamncane ubusa usaphefumula kahle
10 years is a long 12 years. Asimike. Mina ngakhulu. So manje lana ke mamambi. Yini into bothi ufuna ukuyikhuluma uthi ufuna ukukhuluma bafuna ukukhuluma. Ngithi mina la wena njengoba uthi bathi sicela ukuthi start impahla mina ngiyindawo. Bathi bebe. Utube bathi. Sorry? Utube wena utube bathi. Uthi ngekaphi Tennisburg akakwazi nokukhuluma. Naye ngithunywa kasithando sami. Angisho mina ngibizwa makune inkinga so sibona ukuthi la inkinga sicazulula kanjani. Yeah. So nawe ungangisiza ukuthi le nkinga lesicazulule kanjani. Wena uright akithi uthuliwe manje. Uthi lokucazulula nenkinga le. Manje mina ngithi wena uthunywe ubani. Uyotela lo muntu okuthumile ukuthi umama walapha uthala indawo. Okay. Yeah. Gini wayungayigini emaphanzeni. Ekhaya. Wawungayikini. Wendani? Uyohlala kini. Ushatelelana mina. Ushatelela? Indoda yakho ifila ngisho. Hamba buyela kini ke. Indoda bangathi indlu kaSamson le. Let's family house. Okay. Le family house yakini le oyinikeza umntwana we28 years. Hamba ohlala nalo mzukulu wakho lapha. Okay, mama, mangitshelela. If lesimo lesibesenzakala so, let's just turn the table vice versa ne. Yeah. If lento beyenzeka like ngokwenu mangithi uma no bhuti. Okay, let's say we go for no bhuti. Nani khona umuzi wakini wena ke mama yakhe ne. Yeah. Okulo umuzi wakini uhleli umakoti ane? Yeah. Yeah, umakoti wakini uthathe umuzi wakini. Hayi umuzi wendoda yakhe, umuzi wakini. Indoda yakhe ayisaphili. Akasafuna ukuhamba. Yeah. And maybe just like this situation akuna azange babe nabantwana nomakoti because ngiyasolana la yabona la kuba mhlawumbe uyoba khona abantwana bakakubheka. I don't think ukuthi yonke lento kubi khona manje la because kube bathina yakwazi ukuthi futhi ingagwazana ngokwegazi angisho uyabona. So mhlawumbe they taking this advantage because wena mhlawumbe azange uzoyena ube nabantwana ngapha bakubheka uyabona. But again the question is wena bozothini ukubani bekugini umakoti alo phuma emzini kababakho. Ukuthi into bekwenza njengayo. Bokwenza njengabo. Yeah. So kushuda konto isona kule nto abayenza ngani. Kundokwenza kwabo akho order. Yeah. Mina ngishadile. Mina yabo manje njengoba uzile. Kufanele kuyobheka ke ukuthi Intanga zakho naze le emzulu ezinye zile e2. Okay. Khipha impahla zakho ngibabuze ukuthi ngiyiphi. Ngoba phela lo baba lo uyekini mina ngoba lo ubhalise ukuthi lendlu le eyami naye. Uye lo wayekhona. Uyekutela wayetele pometi. Shame. Yazi kwenza akusena ndaba ke. uSamson yethu sabejabula uSamson ngoba behlanya njengawe. Bafethu ane. Isimo sakabo mama ngisazi. Ane. Ukuthi kubo istructure sakhona how the structured yabona ukuthi kusale bani uyenza mhlambe kusele umzukulu. Yeah, no. Mhlambe lo mzukulu wakhona ubhema inyawupe. Akayibhema ngishasho lokuthi uyasebenza. Okay, yes, it's fine. Mhlambe unomfazi naye. Umfazi wakhona naye uqinile lapha ukuthi uyajabula. Let me finish my statement so that I can arrive to my point. Ngizophinde point. Mhlambe unzukulu mhlambe unomfazi nabantwana. Nabo sebazenzela ifamily yasitshana yabo nabo ba resist ukuthi abafuna ukuphumela ukuze endlini. Ane angazi. But into engiyaziyo ukuthi umama lo usemdala. Usemdala umama lo. From upset down, especially if you're upset down akona zowenzakala. Uthathe lamakati wafakele ekamereni. Kungekho setheni ukuthi mina ngizwakela ukukhuluma namakhuluma. Especially as we not certain ngelokuzange with the destiny ukuthi isimo sakhona sinjani. Maybe more wena ngobula mhlawumbe ungafaka ukuthi isimo sakhe sinjani. Isimo sakhe sibuqhayo isimo ku right is it a friendly house friendly family. Sure. Ngokwabo. Ugogo. Emaphandlela i3 bedroom ne. It doesn't matter ukuthi mkhokho already khuluma like in the one big. Hlala uncedo njengoba ngisho nomuntu wakhe yabo. Can she be accommodated? Angeke khona uyakhona ngithi njengoba ngisho ukuthi ushadile la unono.
uzothi noma angikhulumi ngomshado mina ngikhuluma Phendule babuza yona phendule into engqondo right. The question yangiyazi ufuna ukubuza le question le. Umama mangaya kokwabo. Angafika aphatheke kahle na? Angeke aphatheke kahle. Angishirize. Kunama room lapha yana. Kunama room plus 3 room ngaphandle. Umama mayike azaphatheke kahle. Ngoba ayeke kukhonakala ayeke azahambe ngoba nina nisahambe la. Umama ushadile la. Ngiyanitshela ngithi lendlu le angeke kuze kube yethu. Umama makuphela ngayi la sizonichiftela. Okwena ukuthi niyehlisa umoya nibe kahle and kuleso sikhathi mani ba kahle bekumele kube nizwana nathi kahle. Hayi wena sizwane nawe. Sizwane nawe. Wena. Why mele bazwane? Hayi first uthi sizwane nani wena wafuna uzwana. No. Ufuna sizwane nawe wena. Manga umamele kahle ne. Since lethu iqalile la. Yezo. These people when they come to you like a brick of town. Bayakudilikela nje. Yathola. Abakuncane abakufuni. Yathola. And they don't need you. Uya kibo lo mhlolo lo. Yazi okay anginenda. So mamela ke sithando sakho. Mamela. Mara content zongenza yona. Ngeke ningenza next. Sikanjani uwenzekile? Wena uyenziwe wena uzenzile wena. Uzenzile wenziwe wena. Wena uzenzile wena. Wena uzenzile wena ngale ngqondo zakho. Ngizama ukubatshela ukuthi indlela kuba bazoyithola umama makashona. Angeke size sikhishwe yibo wena mamthandazo cabanga ukuthi izinto zisebenza kanjani. Okay, let me ask you the question mamela the same question wena mawukini uyazwa kugini how would you react ungenza kanjani? Ekhaya I think it must be bekusekhaya uzuluma malini manje kube bokukini uzenzani ubantu bokini mina bengizozwana nalabo bantu bashada suka ngithenga mehlwethu mamela ungangishayisa bazoyithola indlela wena enyadelela shebe ngidelela njengawena ngizokubamba ngikuyeke ngizokubamba ngikuyeke ngizokuthuthula le braiding yana awungazi kahle wena ungazi wena awungazi wena ngikuphulela amadlebe wena ngezandla ngingcono ini decent mina azange ngaba decent ngikhuleka si decent umuntu ongidelela nje okay ukuthi ukhuluma into ezinganasenza abona ngoba bokhuluma into ezinesa uyabuza ubhuti into right ukuthi wena kube bokuwe khuluma uyikhulumile ukhuluma iqiniso wathi nambe ngizoyenza lento lo okay but ngale nje besenza ngakhona kuyezwakala ku right azange sithi indleki kube bokuwe bozokwenzani wena na phendula answer kawube sengqondweni inhlanhla of course I think with you bekuzoba worse than this. If ukwazi ukuthi ulwele indlu ye stepfather like uphikisa mina mara ku defensive position uyathi mama makaphilanga kahle ngithi and no labantu abakhuluma phela bakhuluma mama phuma engqondweni zakanoli zokuthi nona kaphilanga kahle kube bokuwe wena how are you going to feel wena na okay masenze nisoke akekho umuntu ophatha mama akekho umuntu ophatha mama kho ngabe so defend sofuna ukulwa ngesandla kamama ungalwe sakha mama akho ubuza imibuzo waphendula into enengqondo thuvela nyanye uzokuthi wena upeperaza too much wena so uyazi ukuthi unolo uzofanisa yabo malume mina bayangazi ngangitelela futhi angazi ngitelela futhi angazi ukuthi ngazibiza ukuthi ngiyini ugogo sile yesla sana umuntu makasile ngisana ngithi so kumele ngokushola umuntu ukuthi bayithola no mara asibhekisise le ndaba awukho fair yeah kawibeke malume because if to tell the truth ngithini ngokumele ngibe fair try something else yazenza yini yazithando samenzani kula bengiya khona ne uyezwa wosokhulumile ngendlela okhulume ngayo ne wena uhleli ufukeme ufudumela abantwana bala bayagodola imancane you know with this story into mnandi ngaswa ne uyezwa ukuthi bengangambuzi kahle uma mthandaza mara ngizombuza ane
mhlambe la kwase siphuma ukuthi lendlu wena ufuna ukuyenzana ngiyakwazi kwakhe kuhle kabi kwakhe ngiyazi ngasisi wakhe bakhile labantu hayi indaba yokusuka phansi bakhile nje bonke labantu lapha yathola but kubo yabona abantu abomama but they fight like men balwela angisho into yakubo lapha babuya khona into singasho yasesendeni le yamthola ukaba zethu zilazi igujele injalo into awayilwela asikwesihlahla somurbheli lapha such lokuza such kind of fight I do respect them yathola so wena sisiwami ukuzehlisa nje kuphela mhlawumbe ukuthi hayi siyabona kunje nakanje yathola ngizomthina ne but not giving them ama-condition ekugcineni kuba ngathi kahle ubelonga la more than bona hawu and bona ubelonga la kahle ngokomthetho like legally systematically not like biological not historically not la manga bakuthiwa mhlambe la lo mkhulu abantu iphokoza la mazi ziyapoka zingapokela ngaqala yakwazi lokho and there is esivumile usihlale lana imakancane into zakho isikhathi let me finish into zakho ngathi ungahamba into zomasibheda uthola sibhediswa amadloziwa la ekhaya ngoba wena awusilona igazi lala yanizwa ngithini but I appreciate and accept ukuthi uzela ukuzonakekela umama wakho uyabona healthy wise that I respect umuntu akalahla uyabona but must be a point lokuthi like laba abantu kubo and bafuna indlu yakho bobheke rethink about this thing ane ubafonele uyehlisa umoya nibe namathema ukuthi azwakala because ekugcineni vele indlu yabo yathola and they might return at any time but abahlala emkukhwini labantu ane abahlalanga kabi futhi labo bathini bahleli khona uyabona but akusho ukuthi silahle okay stop pretending that niyazi ukuthi nizothinda le this thing it's a dynasty it's a legacy yathola this house here sonke la phakathi labona bangakanani this house is older than umama ane it has outlived indoda yakhe it has outlived abanikazi bayo the first owners yathola so it means something to the Quebecers yabona so we need to respect that okay yeah so can you apologize to them mhlambe and then ukhuluma into ezwakalayo kubo ukuthi kuyenziwe njani yes umama ngeke azaphume ngetrack namhlanje ngeke uphume nomama ngetrack namhlanje apologize nabo kuzomela ba-apologize yabo indlela abaye bakhuluma ngayo ngoba besingali bafike bangithukile bakhuluma zonke lezi zinto bese indaba yokuthi bayayifuna indlu sizohlala phansi yabo njengoba senzile vele angeke kusafana sizoyicabanga kahle sibone sihlisa umoya bese sisabafonela sikhulume nabo sisabona nje yabo angazi mina into eningi just like ama-option yethando samane while you thinking about it ama-option njengoba ushilo ukuthi umama umntwana usesantini usebenza esantini omunye angashade kuphi ane umama ikhona likubo ngapha ngisho futhi angisho likubo umama ngisho angisho njalo or akana likubo yeah yazi sizocabanga ngoba akusimi ngiyi1 nginabo sisi noma mama I'm just telling ukuthi like amanye ama-option ukuthi yakhona ukuthi akaphume lo mama esigodipo la aphume la aye bathini enkanini or ayethiyethi kuphi njengoba senifikile vele sekuyenzeka so kuzoshintsha vele yabo nathi indlela esizwa ngayo so sizohlala phansi sikhulume simamele umoya wethu whatever nje bese angazi ukuthi abobani sokhuluma nabo yibo or uwe yathola yeah
mara umama angaphumi la mangaba akazi ukuthi like umama uya kuphi angithi ngisho nami ngiyabatshela angaphumi yangisho ukuthi thina makazi prepare naye unelikibo mama angaphumi la kungazi ukuthi mama uyiswa kuphi angeke vele aphume bengifuna yiko nabo ngibatshela ukuthi la asikazi sithi fanele simele 10 years yes and njengoba sikhuluma so asazi ukuthi ubani ozokhunjulwa kucala hambe emhlabeni asazi ukuthi ngenzakalani mhlawumbe uzohamba wena kucala yazi ugade mhlawumbe uzohamba wena kucala into ikhipha ngomlomo wakho ukuthi usebenzi kuwe okay it's fine akunasecaleni ukuthi kwenzakalani nasihlukumeza kanjani yakhumbula mama mawuzomhlupha la uzana lephoyisa bekasazilile and wena umama bowucabanga ukuthi usebhlungu nobunjani mara bozomhlokoloza ngathi kuyathula wathula after wenzakalani so namanje ugade ngoba manje wenzakalani sengiyasho wenzakalani ukuthi ugade namanje lezi zinto ezikhulu hamba kini emkhitli wena ngithi wena ugade mamthandazo iba kahle nihlala kusona nihlala nikhishana so uyalo weza nephoyisa yazi iphoyisa lathi sithule lagcine liphuma naye likhuluma naye lathi singasakhulumi next azosilisa umama umkhulu acede ukushona athi uzomkhipha so namanje yiko ngithi ugade and asazi ukuthi ubani uzohamba uzohamba wena kucala ke ugade mina ugade ingasebenzi kuwe mamthandazo asazi ya ugade ziningi 10 years ngeke size simele uloli alokala wena kathela uNkulunkulu wena ne ngisele wawutshela ngakhona uyasikhetha wena uyasikhetha wena bonke kuzohamba yabona njengoba kubhedela kuzokubhedela kuya phambili njengoba ubhedela uyaphetha okay masi okay nawe uzohamba njengoba ukhesa uthandaza ukuthi uzohamba nawe okay all right okay wasenza uNkulunkulu namhlanje ngoba umzalwane okay umzalwane wamanga umzalwane namhlanje ndayandu all right sayifana enda so ushoda nokuthi basiphakamiseni selishonile la ngicela ukuyivala masivale soke ngicela ukuzwa ke ngomlomo mama sisithandaza malume ucabanga ukuthi kwenze njani senze njani maseso malume nabetrika into engayisho mina khabonoli uhleli umzukulu angisho kune 3 indlu yakhona i3 room ngale ngasemuva kunama room makakhiphe leso sizukulu sakhe or siyochasha somewhere ahambe ayekibo abantwana bala bazule estradini abanandawo yokuhlala malume abanandawo yokuhlala bayakhala ngisho badlula ngetaxi lapha ukuthi gagogo wethu thina sikhulele lapha inkaba zethu zisele lapha abantwana bakabani labo khuluma ngabo mama baba fawethu nabo dadewethu okay yes abanandawo yokuhlala oyi1 ngamthumela la kuthathale kule room lapha ngaphandle uhlele hardly 3 days umntwana wamfakela istopa lapha ngaphandle ukuthi angasabuyi leso sikhathi uyambona uhleli nabantwana bakhe abakho uze nabo lapha nazi izukulu ziyachanchalaza lapha ekitchen abalana imvelaphi yala yona izulu esatini owakhe sakhe isizukulu usinikeze i6 room lapha yana kibo no it doesn't work like that malume kakuyisefe ngenye indlela ithi nizwe umthando sami wathi matabe vana kokujena kanti ucabanga ukuthi what could be the good solution for this situation mina ngelami ngithi akunankinga ne unola ngisho ngeke sisithi mhlambe vele njengoba usho malume ukuthi anyeke azaphume manje vele manje iqiniso ayeke umuntu vele aphume manje uyaphiwa isikhathi but it's time ukuthi ashiftwe kuchiftwe then umagcina sinaye aye la abona ukuthi uthola phi indawo yokuhlala naye amantombazana ahleli nabantwana babo endaweni zabo akakathi vu then asala ukade umama wakhe but mabazame ke ukuthi bakhulumisane njengoba asho ukuthi bakhulunyiswane unola azibuyeleleki ngoba nathi de sizoyenza umsebenzi ayeke kuzokube sibambisane kamnandi nabo ngoba vele sifuna ukuhlanganisa abantwana sibaningi sifemele enkulu abantwana bethu abazali bazagcina bathandana bashadana babodwa sifuna ukuzoyenza le get together sikhulumile netwada besisonke sakhuluma neDenmark sakhuluma nalaba seBloemfontein sifuna ukuhlangana sonke sizoyenza sizokwenza umsebenzi sihlaba inkomo sibe ne get together mina sihlangane endlunkulu yindlunkulu yethu thina la when was the last time nenza umsebenzi la sagcina ukwenza umsebenzi kaSkibo kuyini ikutala mantu futhi asina umsebenzi njengoba sitshela sithi umsebenzi la before yes siyahlaba la siyaphahla la nali kamera la kamama nali kamera la kamama kodwa kuhlala bani lengelembu ilala lapha ilala lapha so okay ilala lapha all right okay umsamo wenu lo
umsamo wethu lo marulana nama-boyfriend lapha ulala nama-boyfriend lapha wena ulala nama-boyfriend lapha kulo msamo wethu wena thina into esingayenzi okay kulungile-ke ne akalwani namadoda la asaza angisho umntanakho asho umntanakho uzamphikela namhlanje sonevoice encane namhlanje ngoba ukhuluma kakhulu nawe mina ngikhathele ukuhlala naye kulokuze kulwe kakhulu la manje uthi kwenziwe njani mamakhe hayi mina ngithi ungasilela le ngizothatha iy'ncwadi zami ngizibisele kakhompyutari le batshele ukuthi bathumele wena okay so wena uzanginika izinto zakho zo ngizoshiya samba sami bese-ke bazakufonela wena ngizobunami mani bana imusimusi umsebenzi wethu lo mabana sizobuya futhi like nasenze follow up ukuthi like mhlambe la kuhamba njani ini yabo yes wena uzanginika kuphela ngizokunika mina ngiyakubika bona kuqala wena okay wena Barimini bebini Nhlanhla ulala emsama wena hawu yazini mara ngiyazi ukuthi ikamera lakho uyabona ukuthi wenzakalani-ke manje amazi ngumaziyo gogo ukuthi umhlophe ngizokutshela mina siswa mane lezi zinto zeyipoko lezi ziyinkinga ngizibiza izinto zeyipoko lezi zinto lezi mina lamaforum akudala uyabona umlando abanawo labantu uyaziwa yibona into yakubo uyathola ubone sifuna ukuzophahla la sikhona uphahla bakhombe sometime ukuthi siphahlela la kule kamera wona what yabona so now that you know ulala emsamo how do you feel ulala ilokuze emsamo ala wosisibongo ngiyazi ukuthi umsamo ngokwazi umsamo ukuthi bebaphahlela la yiba ba stop ukuza ngiyazi ukuthi ikamera lakho ulokulala kunjani ugogo uyafikela la sebaphupheni ubona ukuthi ukwatile uzothi makakwatile ugogo amakafika ephupheni lapho ukwadeleni mhlawumbe uyabuza ukuthi no manje ifa lomhlolo uthini uthi uphupha nomkhulu umaze lapho umkhulu wami wena uyabo ukuthi ukhulile wena uzofanele umaze lapho gogo wami nomkhulu uzolimala wena uyabazi abantu lapho uyabazi ugogo wami kanjani wena wena uzophupha umkhulu uphupha boyfriend yakho uzothi umkhulu wami uphupha amadoda wakho uthi umkhulu wami wena ukhukhile wena so kwazi ngiyangivuke nginyazi anyala ngivuke futhi sasemncane ngingakazange ngiba nesimilo mina kodwa ngiyashada mina ngizala abantwana different angithiza abantwana different amakhiphi different basemshadweni basemshadweni wokuqala pendula usoyaphendula vele ugwela amathi tata umlomo wakho itata bekumele khuluma umama wakho khuluma wena bebereza thuma nje wena mele usheshe uhambe wena uhambe ufuna indawo yakho iy'ntanga zakho zisemikhukhwini le mahostela hamba phuma namakati wakho uhambe angeke futhi ngibe decent buza mina babuze naba buza yonke iphumula I'm not decent mina decent ngowami ebukhweni bami mina alright ivaleke kanjalo mama angeke ngivuke ngaso Nhlanhla ngisekabi mina ngisekabi isibizana ngivuke ngaso hayi Rafael amalani this one wabonesimilo ngoba usila malume ngoba ukho la wena ngoba unesimilo ngoba labantu mabahambe baya kibo no they can't just go like that fanele kube into yenini ke mama kube into yenini sizokhuluma nabo for the they can't just beg and go now 1970 azalela la ngakubheka bebangazi ukuthi siyenza la bebangazi ukuthi bakosha la ngamaphadi la ugogo wahambe lo ayikafayisona bheka ugogo Sugogo na ungafika uwedwa la nalobhuti wakho singekho basipina njengamatopo hayi masambeni okay people kanti inkinga yakho malume yini sokume ngamabonde manje ngathi awenza umsebenzi wakho gogo 2 weeks time siyabuya khipha lo muntu onamathumba lo
ayofela kibo Ngicime nama-mic wami mina ngoba la angazi ukuthi manje nami sekufela izono zalami suka dabula lezi zinto lezi ayikho nje into engayikhuluma ngabo into engishoyo ukuthi nje umhlaba lezi zinto uzenzela yena whatever bayenzayo bazenzela bona yabo bazozibona mamelela kuhlala abantu la emarumini kababami kuhlala abantu la emarumini and manje la nibhadala irent la siyakwazi ukuthi anibhadala irent but kunabaqhashi la mara irent yala nibhadali and nizobona ke nje umhlolo nizobona wena usigada unothanda ukuthi ubagada abantu anyanye sife akati wakho yonke into nalokhu bakugulwana wakho ayiye kusalena nomama wakho naye wena ufuthake uhambe ufuna indawo zakho zokuhlala bayaphi zini kuyophuma wonke umuntu nalabaqhashi bazophuma kuyophuma wonke umuntu yabantu obuhlala uzoswaka ngisikipha abaqhashi imali uzoswaka nomdidi lo uzoba mncane nje obumuntu nizoswaba la kusekhaya ungangibuza ngizonga next la wena hamba wakho nabantwana bakho nezikulu zakho namakati wakho ayiye azishosholoza ngeke sesikhona hawu uyasicinela mawucela uzotshela ukuthi kusekhaya la ikhaya lingasela lakho ngalazi ukuthi la libuyapi isekhaya yeah kodwa ke inkomo yena sowisa imbula soyiwisa uzohleka nasilimi uyente wena hamba uyentangeni zakho wena uhamba uyohlala emikhukhwini wena uswena indawo uhlawuziya mama wakho wahlala la umama wakho angakaguli nogula msunu wakho usekabi wena usekabi ngoba lamafufunyana wakho ahlala avuka uyihlanga ngoba lalo mama wakho uyoqinywa umama wakho nihlanya vele enough sivalile vele kuthona TV nimbizile weza and like nipodlile and nipodle ngathi kuzwakela makodwa mara kuphelele ukubhodla la kuwe la akuphelanga ngoba uyabona izilongo basahlala la sizubusuku cabanga usuka le uyandlula la so uthi kula ngakhulela khona kubhlungu uyazi ukuthi history la isukaphi usisi wami first born esekhaya lo 66 uzalelwe la sizalelwe akekho umntana ongazalelwanga la endlini siphume ngoba sebaphuma abazali vele bese bazifunela izindlu yangizwe ugogo makashona sila they are not showing that much of resistance and they are acknowledging ukuthi yebo la kukini uyangithola so it's just a pity ukuthi intombi endawo libonile ungathi uyafokola la sangithi malume makahlali yena makahlali esifosolanka kohleli lo ngoba ucine too much sinyanyiswa ulo manje sekagcine too much makahamba afuna indawo yakhe yokuhlala uzasoloke ezazomhlola umama wakhe ahamba mhlola ahamba oramshiye nomunye ayekela ukusoloke azogcwalisa abantwana lana makati wakhe ulala nasekamereni lakagogo wami makahamba afuna indawo yakhe lapha umama wakhe ahlala uzaze hello sis entambama uzezazombona emini ekuseni ezazombona ngisho akasebenzi uhlulwa yini ahlanda imini yonke entambama ngale kati uyahamba noma ngamshayana lesizuku baphume kulela kamera lakagogo wethu thina zansi ke silala kule kamera lakagogo wethu thina ngokulala ugogo sasilala naye ugogo isicupha nje kuphela nothi sekuthi sasilala vele uyabafaka amadoda la ucabanga ukuthi asiyazi leyo nto leyo bacinela thina nje kuphela irong lento ukuthi vele ahlale la makaqedile azosicinela ucinela thina makaqeda uyini yena makahamba yofuna indawo yokuhlala bekahlala nemrapela aqhashene boyfriend akubaba nabantwana abaningi futhi akusene uzala lo mhlamba ayi5 abantwana bakhe so manje ubagcwalisa bekahlala neboyfriend ama-boyfriend ayambona ukuthi ingcondo yakhe ayithathi kahle akaphilanga kahle that's why ubona kuhlukana nawe no baby ubona kuhlukana nawe umbona kuhlukana nama-boyfriend wabo bayambona ukuthi akabhadlanga la Sendo Sam, I think on our next meeting so basesikhuluma mhlamba amaphaphu aphansi azoba sewehlile sibona ke nabo ba-acte babengathi ngoba vele sizoyenza umsebenzi la sizowenza kanjani nomsebenzi wekoma sihlanganisa abantwana angazi mhlawumbe kumele kumele mhlawumbe like niziphe isikhathi ningifonele nginiphe umhlahlandlela mhlawumbe ngendaba zomsebenzi umsebenzi akwazi ukuthi ungayenza emzini onomsindo kangaka yabona before nenze nomsebenzi onomkhulu kumele mhlawumbe kucleanwe kwenziweni nenze inhlambululo nyana yabona inhlambululo nyana before siyenza lo wenkomo
ngoba manje uyabona ucinile ulele kameranda kakelela kagogo mara cedulu uyasicinela uthi ukukibo like mina ngishadile yeso nabantwana bami la ngihlala khona kusebukhweni njengaye so mara abantwana bami abana right ukuthi bahlale lapha bazothi kusekhaya lapha ngagawe lapha akuseba lapha abantwana bami kumele baphume bahambe namanje vela bahlali khona okay abana right ukuthi bazo control emzini wabantu njengoba yena control emzini wabantu asile nje asaka khokhile hayi baphethe ilwane baya Ravelo bana beyiwe guys, see you on the next one. Now you're doing.